Yebo baba, kuzithi igama lakho Mina ugcine. igama lami nguThulani Mlalazi. Ngumlisa esigabeni sikaMthonzima Chief Gwebu. Mthonzima induna yami, ubaba wami. Mina yimi headman ogoqela uWard 5 loWard 3. Izigaba engilazo ziyakwana 18 engizijani engizikhokheleyo ezingaphansi kwami. But ezigabeni zona ezohlupha engihlala lalo, hayi kuyangisinda ukuthi kade ngathini abantwana labana, ngoba one indlala ekhona, yes indlala ibe khona ilizwe lonke, kodwa le esigabeni sami ngathi siphambili, ngoba lanxa ngabe bethole ukudla okungizwisa kakhulu ubuhlungu ngamanzi, ngoba ukudla okokuqala unganginika 1 ton but nxa ngala manzi abantu engayenza, kumele ngitholeni amanzi ukuze ngiphekeni ukudla lokho kanti ngidle. Kanti kunani ukuthi sinjani sithole lathi yes siyakwazi komile, kodwa amanzi awomanga, amanzi ngoba agcwele phansi emhlabathini. Sibitholeni izikotshi ezingaba kumbe 4 Sigebhela abantu la. sigebhele abantu, hayi mina ligebhele abantu abami eyibe nginjani embakhokhelayo, ngoba akuvumi ukuthi umuntu ehambe 4 kilometers yathatha amanzi. Kunje kule ntandane kulezigoga and kodwa isigoga ngila ukuthi ngasinceda umuntu nxa yabe njani ewonile icala ibona njani ithi hayi ambe ipara ugogolwane enceda ethola umphefumulo wakhe. Ikhansili isebenza njani yona ke lapha esigabeni? Kahle kahle ikhansili ukuthi isebenza njani, hayi ngathi enxe mina ikhansili ngayiblame enxe yona right, ngoba mina vele ngazi ukuthi khona endaweni enjalo kumele kube lani, kube labo amakhansila yebo kumele njani sincedisane lawo, kodwa amakhansila nxa ngifaka ireport le hayi angazi kumbe bayihambisa ngoba bayihambisa, Babuya babonana nabantu ukuthi amakhansila zakhe. bayabuya bebona labantu nduduwo abanjani abalukhangeleyo. 2 kadesi akula 2 months ngeke ngathiwa abantu abayi2 siyakhaza ngezikotsho bahamba bafika ekhansilini, kwathiwa ekhansilini njengoba lithi ngalivumela 2 but njengoba lithi 4 saqala sikhulumisana abantu MP, nxa evuma MP siyakwanisa ibhore ngaki 4. 1 esinye sokuqala singaphandle kwami usuka lapha enxe ngaba usuka umuzi lo useraphana ngabe enxe akwani mbe 50 meters, but kubanjweni kwabanjwa amanzi, then woke futhi ephansi about 400 meters kwabanjwa. Uhamba ngani with right akube le one iscenter rough. Kade sunje izifuyo zethu ziyafa ngoba kulamanzi, zisuka esibomvu zisiyanatha ngapha embundweni. Ngikhuluma kanje azathesa inkomo zigcwala embundweni, ukuthi nxa ungafika edamu uthatha ifoto yahle ukhangele ama-kilometers zisuka khona, ezinye zicakile ukuthi kwesikhathi every day kumele uvuke ekuseni nxa inkomo kungazange ukubone wathoyile uyivuze, nxa ziphangulana lamanzi ziyathatha 2 days zinganathi, but amanzi sidla singaba lezikotsho sidla ukuthi sinjani sizithelele amanzi. Ngibona lesibayeni sakho lapha kuyakhawunta usavalele inkomo isalo uzivalele. Izayivalela izayidlana ngila manzi ivuka lapha ayinathanga ukuthi ngone njani la izancitoto bisiya khona le Ihlalele isihlale. Ngikhuluma zathi eziyangizibonanga sasa kumele ngivuke futhi ekuseni ngidinga ukuthi kade ziyenatha ngaphi, kodwa ngoba zinatha ngaphi embundweni. Usuku sembundweni angikwazi ngahamba ni kilometers but more than 1000 kilometers lapha engikhona ukhatshana. Kunje nje ikhona besigabeni ke ubudlwangudlwangu ke singathi ke izigangi akula kungcono. Ibudlwangudlwangu ngathi izigangi hatshi kade zingakabi khona, kodwa bekunjani ukuze zingabi zikhona ngoba handla ngumuntu onjani ngiyahamba enxa ngihambe nje, kodwa nxa ngiyabe ngikhona hayi kuyakuthula ami lokho ngizamani inhlonipho banjani bayikhona. Laba ke bafelokazi abangela muntu baphila ngani umama bonke? Abafelokazi abala muntu sebephila ngomoya kaNkulunkulu njengathi, ngoba nxa ngazange lime sephila ngomoya kaNkulunkulu. Ngoba into esuke iqina kakhulu kunje mina ngaba lo mntwana benxa ngaseBritain angisakhangele ehlelweni, Usanikwa lutho. angisanikwa lutho, ngingaba lenkomo zethu angisanikwa lutho. So Bethe sekuvela inhlelo ukunika ukudla kade sekumila kwanikwa. ukuvela kumile ukunika abantu ukudla kucine ngenhlanyelo ayembhida kunikwa lakho inhlanyelo yakho inikwa usobhuyi kwanika abantu abangaki abayi6 Abantu baningi kangaka. abantu bebaningi kangaka. So sathi khathi ngabe kuyavuma uhlelo Osobhuku bona benzani bayakhetha abantu into abetshayo. especially sokusuke ebantwini abantu sebenjani sefuna ukuthi bona bekhethana
begcine bekhulelane amasobhuku ndiyabona ngoba abasobhuku laba balani abala lungu ukuthi benjani bechinge ukuthi hey njengoba likhethwa umuntu kodwa sikhulumane even layo fenxa ibuya ayisiphathi kuhle la ngoba buya bezesitshela kokwenza so ngathi bona yiba abazi abantu abangabi abalapha ngabo ku ground ibuya ngemva kwesikhathi nganani welfare nathi mina isikhathi singakanani ngiyabe ngitshela manga ngoba vele mina ehleni zona lezo mina vele kangibalwa abantu abakhangela umdlezo vele kabalwa kabalwa vele kakhangelwa ngizwa phela uthola namhlanje kubuya ihlelo lunje la ethi hayi alright kodwa isimanga nxa sokuchisa sebefuna mina ukuthi nginjani baba ngalahlanje ngwabami ngoba lithe qalisa zange limbikele